ibintu bitanu biranga ubutwari dusaza. 5 characteristics of courage that we find here. Selon la Bible, selon le verset. Timukore ibikwiriye, timurye ibikwiriye, timwambara ibikwiriye, timunywe ibikwiriye. Iyo mukomeza kwidagadura nk'abakize mukennye, umwanzi arinjira mukisanga muri zamwe buri munsi. Mwana depasite inyatsi zaratumaze, nta nyatsi muri distre. Mwara stuff so that they don't give birth, because they say that children are expensive, yet you are buying things every day that you don't need. Amafaranga ushira ku nzara zawe n'amaso yawe n'ingohe zawe n'umusatsi bizagaburira umwana wa gatatu. The money you spend on your nails, on your skin, on your eyes, it can feed a third child. Muranyumva neza? Do you hear me? Ubutwari nukumenya ibigukwiriye ukazibukira ibyirari. Courage is to know what is enough for you and stay away from lustful spending. Courage ya mbere, my courage, nukumenya kwisuzuma. It is to self-examine. Ubutwari bwa mbere, the first courage, nukwimenya. It is to know myself. Kumenya imbaraga zawe, kumenya intege nke zawe. To know your strength and to know your weaknesses. Ahari imbaraga ukahongera, ahari intege nke ukahazibuka.
ubutwari To be courageous, ni ukuba maso. it is to be watchful.